Ahan badayam na marui babde na mapandam degi le khujage MP Bimol na miyambu lanna lamjingle BJP Bimol na Singli Naori Thokpa Makhei Parliament Thamkhiba adu Karamba Machang Oiba Wafam Yaokhibage Sarad MP Akoizam Bimol na Singli Naori Thokpa Makhei Parliament Wafam Khara Thamkhiba adu wa Machang Oiba Karamba Wafam Yaokhibage haina BJP ke Senior General Secretary ke Sarad na wahang torgle loina na Prime Minister Modi na nong may kapa Pumlep lep kre hai ki bana te tap na farak to na tangdu lai ta punsiron da hanjilak le hai bani PM gi wafam asibu manipuri miyam da nam thak to bani hai ne MP Bimol na phongdok ki bas mak haiman bathuki miyam bulan na rabning le hai na mahak na phongdok le MP Bimol na parliament thamkhiba wafam go mari leina na thambal sanglan da pangthoki pawgi mifam ma da kesara na manipuri matang da parliament da pukat ki ba no confidence motion gi matung ina prime minister na paw piram dai da congress ki MP sing na hugat laga sat ki ba thawung adubo opposition oibada matik sa da bagi khudam ni hai ki mahak na makhata ra duna opposition am oiba gi lengak to constructive oiba suggestion pifam thokpagi onatai na ba MP Bimol na irang asigi waroisin purak na balambi taklam da ba asimak na miyam na Bimol bu MP oina thagat lubagi wahan thok leite haina lawi hai ki parliament mifam da wangang bagi matam phangkiba MP Bimol na manipur gi tangai fada ba NRC border fencing amadi sugi wafam amata pukhatana drama gi mongda sangduktuna lawkhiba adu irang asigi waroisin mifam da NRC FM sing pating thina pai khatna ba Thamkhiba adugumba Lok Sabha da Manipur gi MP anina pukhalam labadi afaba khongthang ni loram gadabani haina mahakna phongdoki trapatai tok tong naduna kukilal hulup khar ga law nerba su asi Manipur lenghang loisin gadabani haina MP Bimol na phongdokiba adumuk MP amana haifam thokta wafam ni thawong asimang Manipur da miyam bulana lamjing bani haina BJP Manipur na lawi haina party asi wangloi L Basanta na phongdorakli mahakna makhata raduna sugi kanglon Thugairek pada kukilal hulup khar ke India ma di Manipuri lengak ke marakta leiramba tripartite tok ki Manipuri lengak yararo haina se thaki pa laikre sugi matang ta lengak na lep khiba firep ta sengli ahong ba leite hai ke MP Bimol gi yum da ngarang pangthok ki pawgi mifam adu Manipuri gi matang da Prime Minister Modi na wangang de haina hai khiba wafam adu aran bani haukiba kumja 2023 ge me ahum da thokiba irang asigi matung sahi adu gi August ki saisat tang Tara Trump amadi July chachat ahum da Prime Minister ni irang asiki matang da wangang kiba laikre mikhal gi matam da MP Bimol masagi oina phongdok kiba manifesto da yaukhiba wafam sing parliament mifam da phongdok taba lebak thibani parliament da panglau to laubogi muhutta masang oiba suggestion thambiduna irang asigi waruisin purakna ba khotna ba da mateng pangbiyu Manipur bu hena sawkhat patang dulai taba punsiron hanjilang na balenga ki maikei de su angam bathak ta hotnari haina mahakna makhata na phongdoki aduga mathengi update asina Prime Minister Modi ne space ta mai on sindringai mamang da Manipur da sat kadabani Jairam Ramesh Indiana space mission haudokpa da Prime Minister Narendra Modi saruk yaraba yai haibagi report amaga mari lena na Congress leader Jairam Ramesh na Prime Minister na laibak ta leiriba domestic issues sing hana khangdok na bohona gadabani haiba wafam thambaga loina na Prime Minister gi thawong aduba kanba mongdi yaning da phongdokre Indian Space Research Organization ISRO gi chief S Somnath na kumja 2025 ta launch tawnaba matam lepkhraba Gagnen mission da PM Modi saruk yaraba yai haina phongdokhiba wafam ama media sing da report tawrokhibaga mari lena Jairam Ramesh na ngasi social media da X ta thadorok warul ama da space ta satring mangtan nan biological oiber Prime Minister adu Manipur da hana sat kadabani haiki media report tawrokhibaga matung inna ISRO gi chief S Somnath na Gagnen project ta thamliba pandam adu da ahenba meeting thambaga loina na hairiba mission adu da PM Modi saruk yaraba yabagi oithokpa lei project asida yamna maru oiba ahenba thawung sing yawi human space flight program hena fagarhan ba maru oina international space station gi astronaut training program yauna space program kayada Gagnen project asina meeting thamli mission asina mi humna saba crew ama numit humni gi mission ama kilometer samri lapa orbit ta thaduna amuk India gi leimaida asoingam yauduna halakpagi process adu demonstrate tawnaba pandam thamli marak asida mamang sahi ki me hom degi Manipur thok leba kangdup ki irang asiga mari lenen opposition ki media block ki MP singi mai kai degi central lengak ta akan ba pressure pidi Rajya Sabha da PM Modi na wangang baduna Manipur gi leiba situation mahausa gi punsi hanjilak na ba center na sok thaba leitana hotnari Manipur gi leiba irang loisin tuna mahausa gi punsi da hanjilak na ba lengak na makhata na thabuk paikhatli haike aduga mathengi update asna PM Modi gi wafam athuba da waruisin purakani haibagi thajaba leite okram ibobi Manipur gi irang asi PM Modi na political solution pamde lanjau thokan duna military solution na waruisin purakpa pamli India block
लेबाक असि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मणिपुर मतंग द पार्लियामेंट द फोंदोखिबा वफम अदु मुन्ना खनथरगा स्टेट असि द थोकलिबि इरांग असि गी वरुसिन अतुबा मतम द पुरकनी हाइबगी ताजबा लेते प्राइम मिनिस्टर न वांगलखिबा असि ओपोजिशन गी प्रेशर न हेनमनबदि गी तंगाई फदन लेरिबि इरांग असि ग मरि लेनदब वफम राज्य सभा द थंबनी हाइन इंडिया ब्लॉक मणिपुर न मराल सिरगली इम्फाल गी बीटी रोड लेबा कांग्रेस बफन द पांथोक पाउगी मिफम अमद इंडिया ब्लॉक की लुसिंगबा अमसु ओइरिबा सीएलपी लीडर ओक्रम इबोबिना हाई ममांग सही की मे अहमदगी थोरखिबा इरांग असि गी मतंग द प्राइम मिनिस्टर न फोंदोखिबा वफम असि इंडिया ब्लॉक न अपेन ओइदे मणिपुरी म्याम न अपेन ओइरमलोई प्राइम मिनिस्टर न लोक सभा द मणिपुर गी वफम थमदना राज्य सभा द फोंदोकपा मतम मणिपुर गी इशू असि वरुसिन पुरकना होटनरी मसिगी दमकता रोड मैप अमा सेमले पैखत पयाबा थौरांग सिंग पैखतली हाइबगी मुहूर्त कांग्रेस यावना मसिगा सटमिनरिबा इंडिया ब्लॉक की लुसिंग बसिंग द मराल कया सिरी कांग्रेस ना साको मैदगी हेजले हाइना चैखिबा असि लेबक थिबनी हाइकी कांग्रेस यावना मसिगा सटमिनरिबा इंडिया ब्लॉक न थांगलिबा कोंथांग असि पॉलिटिकली खुदोंचाबा लौबना ते हाइबा वफम थमलदुना इबोबिना मखातान हाइ स्टेट असि द इंगतप पुरकना महौसागी पुंसि हंजिनबा मणिपुरी अमगी दमकतनी हाइना हानादगी हाइदुना लाकी लेरिबा इरांग असि थाफाद्रिङै द वरुसिन अमा पुरकनबा थबक पैखतलमनबा वरुसिन अमा पिरमलबदि पार्लियामेंट द लाउरमलोई ngasi फावबदसु वरुसिन अमा पुरकनबगी वांगांग ते मदुगी महत्ता एफआईआर लिसिंग 13 लौखले मिउ चमा हेना फगतले हाइरी एफआईआर लिसिंग 13 तौरे हाइबन सिंग वफम यावना मरि लेनदबा मानबा वफम कया हाइकी एफआईआर लिसिंग 13 तौरे हाइरिबसि इरांग असिदा मयुम मकै लनथुम अमांग अता थोकन ट्रेवसिंग स्टेट अमसुंग सेंट्रल लेंगाक्तगी कंपेंसेशन खरा फंगनबगी दमकता तौबा एफआईआर हाइबसु खंगदे असाकपा मैदगी हेजिलिबसि ओपोजिशन ला रूलिंग ला खंगद्रे प्राइम मिनिस्टर मोदी इरांग असिगी मक्ता युमथंगनबा स्टेट असम दा लाक्तुना नुमित निनी हुमनी लेरमी अदुबु मै होंदुना साकलिबा स्टेट असिदा लाक्तुना ओपोजिशन पुरकनबा वफम अमता हाइकिबसु लेते मणिपुर दा थोकलिबा इरांग असि अतोपा सोब स्टेट सिंग दा थोकमनबदे प्राइम मिनिस्टर अमा ओइना महाकना चटलिबा मचत असि यारमगद्रा हाइना हंकी पाउगी मिफम अदु सरुक याकिबा इंडिया ब्लॉक की लुसिंगबा अमा ओइबा लोइना सीपीआई मणिपुर स्टेट काउंसिल की हाना सेक्रेटरी एल सोटिन कुमार ने हाई मणिपुर की इशू असि मतंग द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट वांगांग बसि सही अमा हेलबा इरांग असिदा अनिरक खक्तमक ngang मधुसु ngang दबा यादब मोंग द यामना थौसादबा थौदांग याउदबा अमकी मोंग द वांगांग की प्राइम मिनिस्टर न ngang लिबा वांगांग असि ख्वाइदगी हेना मतिक सादबा पाउखुमनी ngasi फावबदसु प्राइम मिनिस्टर न मणिपुर याउना मियाम अमदि थोकलिबा इरांग असि थवइदना लेरी मसी पीएम ना ngang वांगांग अमसुंग तौरिबा थौंगसिंग असि नाताकले मणिपुर की इरांग असि मोदी ने पॉलिटिकल सॉल्यूशन पामदे लंजाउ थोखंदुना मिलिटरी सॉल्यूशन वरुइसिन पुरकपा पामली हाइना माराल कया सिरकली मोदी ने लेबक असि प्राइम मिनिस्टर अम ओइनम मणिपुर बु इंडिया की स्टेट अमनि खल्लबा अमदि स्टेट सिगी मियाम बु इंडिया की सिटीजन अमनि खल्लबदि अथुबदा लेरिबा इरांग असि लोइसिनदुना तंगदु लेताबु महौसागी पुंसिदा हंजिनबा ngamba मणिपुरी अम ओइहल्ली हाइना महाकना फोंदोखि